I guarantee you wahikania tene muno especially below 25 years mwanake akihikania you are very likely marriage yo ndiguthi kwa no muiretu no ahike ena miaka minini tuge ona 20 no mundurume amuhikia no miaka 30 na kenia ahota kumuhando na kumuteithia kumachua ndaramukuma na niramu understand miaka yake mwanake miaka 20 ri mekuhingicana na kaire tu mahingicane oguo enda we hata sijui nini maikania na kuu ndio kaire tu kathi na mwanake nake ni ati enda huko mwanamke si mmoja ndangihota kuhandle conflicts ndangihota kuhandle challenges cia marriage athire kuingira thini wa kindu atamachuite kuigana ndio mwana standard 4 umutole standard 8 agekekea ni 8 ni agwika undu ona hari na ciuria cia standard 4 ciguka hau no the bigger part of kiganio kiu ndekuhota koguo ndekuhitimu no akugwa tariu ungiona mwanake wa miaka 35 ri ahikie mutumia miaka 45 mutumia ta na muthuri na muthuri handu ti mutumia wene woya ni mundu tai wahika na mwanake na miaka 30 na igana na 5 nake ndani ya mutumia na ti mutumia ate ndocio na mahika ni na maturani already ni mature so no uhikie mundu mukuru gugukira no ndukana hikie mundu mukuru gugukira angikorwo wewe mwenyewe mwanake below 25 years tondu kihigo kiu giko githina